Nyuma ya kwithukirwa ni ngatu nyumweri yomwe na ntuko kathumba na gutigwo nindi na ngurario china ururubunene nende isakire na tariritie na tigi na marandu kinya nyuma ya kwendi into byake na kinya ngambe kenda kwa mukiro tungatanto murume one ndi ari wa kinya na kwithira amburirwe kuma chibitare achuka mandagitari bayigweta mugomo na tirora buru nikira nindi akwithira kiromba mubungi akarekembio kigutethia kuthingatira kenda ari wa ni KWS ya Martin Mugambi automenyethia Tura ne arwang'uru mbari cia muragara wandi ya mwembe kirigi chigo mbunge kia maramuchi kwa mukuru ichaka kiria wakawa tumwithirite ya mami kathingoni gakicheni na njara ino yake aukiritie agitwiraga no aria kuri gukinya kuma kogwa njara no ira ya mutwikire kangata murimu egego nyuma ya kugwata ngurario cia chimba irarikanite nio tariki 28 mweri wa 2 mwaka uyu Nguri dibitari ndatiritirwo magutuni ndacoka gwatwika ntatereka bula ndendete gutereka ndacoka ndarifai wachuka nguri chuka ndaterekire ndo ndarire dieta kuko ina dina ndarudwa delape na chanjale ndile akotembe kabulu ntu saidi yanjala no ndi mwimbu nterekitie kulagia nontu gutingo gya kwanda naruta na gutio ndutaga Ichaka aritwira mona kuthikiri cibitari ya magutuni na nyuma ni kuthikiri cibitari ya chuka njara ino eti kuri kwora muchi wake otigitwe tetumo atona gintu gya kugwata endiri into byonthe nontu ba cibitari kinjale ni nkostete at least nontu kostirire ta kostire nontu gutingo gya kwandutite more than 1 month na mbese iria ntonyagia na ona family yakwa ni affected nontu ni costete more than ngiri magana maratu nontu ona imwe ni ng'ombe ndendie ng'ombe yakwa ndendie ng'ombe yakwa ndendie mbuli yakwa ona ini kandi na marandu mene ni kankwendia miti yakwa riu nontu marandu mau ntiumbite kurikia kumaria nontu ingi ni kanda akobire biranda ina byo bya kwendia byadira ria riuga mubunge karekembioki ito na mwigwe kenda ona no akiene nontu mabica manyamu ino cia kithaka kuma bakugwata chimba yao bathire na bataro bacoka kubaraithira bakimenya bura kwari KWS ni national government netonyerete ni mheshimiwa wetu karekembioki ari the chairman atonyerere amenye ndi muntu aye wa mara na tuteranike nwe kwingi muno atonyerere amenye mbomba gutereka atia gukurukiro na ngalama ya ntumirite na compensate nundu ingi nguija kwa ijarukire jionde na nikande zero level ona karibu ndingwa ningi nkurugite na njira nundu kia gwiteria kyo ntumba gwiteria kyo twika ichaka no ekiongo na nkinya muchwiri muchi wake mwekuru akiariuga kuma njara yakirie kugwata thina tirigia kuria akionekanaga muchi uyu na kwogugia kuria kwao igwatwikire kinyamara kinene ndingiuria mheshimiwa wetu Karekembioki we wa kiama giki ya KWS na akomba kuthingatirira mauntu mau ningwitikia tukona ngugi yae iria akethwa arutite nontu riu ta riu ugu rwaga ntikani mbona ng'ombe ona kinyagia ya gukamira mwana anywe cai kana ngurite iria nontu ng'ombe ni twendirie riu kimbeca guti mbeca turi nacio bu mbari rengi thokonia kare wandiwe ni amwembe muthaka Morris Murithi ura wano yangaritwe kauna na nkinya mugongo chimbenu ikurukite ariuga atathukitie ndeto ino no rito indi nyuma nikira mugwata na tikomba kuruta wira mugongo wake ogiankanaga no mabasimbi akinyete na kumego nkinya ni ntono ntubu serious endo tukubantu kungu mama nenda inyelelu otuko lo nenda chokile takale la ko disipitale na ndadi mwankara ino mbero ande makanika ende otengo ke no mwango mba ntembo kwa milianda kinga ekomidira ngwa meletie ngwanko no mulomo gongo kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi.